Uai ni ke frangot ke kertong ke bayakon ke election president apa ri Ecuador ke bahab apa South America olah siasat yap menyen ke janmiet haka po bodang mi na ke election rally. Ya kan ke siasat yap jong dia kertong la don ru aki video balik orang ke kamera haka po bodang ya dekat bagi security card ke jong mar hamar bo ki apa kali la so kesan ke jeng riu ke ketang sulai ba undio president ulah kelon yap baju akate ke caka. Kerteng jong nu kertong kalong Fernando Villavicencio san pukandai senam ke arta. Election masjid yang presiden pertama jangkari Ecuador kan long haka arpoterik mantau benai. Kejeng siasat yap jong ni kertong la suba pakadai kejeng lek jong ki brio. Ki badong keti haki kambam sam nama le tu bau ni Fernando wani nak parti Build Ecuador Movement. Ulah yang persyak bahaya ki kambam sam kamtam akapor balong presiden Rafael Correa nadu kesam ajar nyau hadu asam ajar kat nyau. Villavicencio ulah ujar bun kijing ujar persyak ki kambam sam haka yang besar kamtam yak hiek ki han jaga sarkar kan thup ru yak ki officer jong ka sarkar presiden Korea. Kini kijing siasat yap jong Fernando kalawan haka por bakar riko lambia kadang mat yak kijing nak kijing jelai jong drugs nak kijing jelai jong kijing seni bat kijing jelai jong ki kambam sam bakal bu yak kijing sok yak kari apa yang kijing ma ka bakhrau. Ay, sí,